Thank you. Bueno, sí. Aloha. Buenos días a todos, ¿cómo están? Se me hace que vinieron poquitos niños ahora, ¿cómo están? Me da gusto verlos y saludarlos. ¿Están listos para aprender el versículo del día de hoy? Se me hace que no están listos. ¿Están listos para aprenderse el versículo de hoy? ¿Los de este lado sí, los de este lado no? ¿Sí o no? Entonces les van a ganar los de este lado. ¿Quién va a ganar de decir el versículo hoy? Se me hace que yo, porque no tienen ganas, están dormidos. Bueno, ¿cómo dices? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a aprender Primera de Corintios 12, 9. ¿Primera de qué? Primera de Corintios 12, 9. Nos vamos a aprender un pedacito de ese versículo hasta donde está la coma. ¿Sí? ¿Están listos para repetir? Pueden repetir después de mí. Es a otro fe, a ver digan, a otro por el Espíritu Santo. A otro fe por el mismo Espíritu. Va otra vez, a otro fe por el mismo Espíritu. Ustedes saben que estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da regalos o dones para nuestro ¿qué? ¿Nuestro bien o nuestro mal? Para nuestro bien. Entonces es a otro fe por el mismo Espíritu. A ver otra vez. Primera de Corintios 12, 9. Otra vez. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Primera de Corintios 12, 9. ¿Ya hay alguien que se lo haya aprendido? A ver, ¿quién es el valiente que ya se lo haya aprendido? Nadie. A ver, vamos a ver. Primera de Corintios. Es más, vamos a hacer esto. Ya quiten el versículo acá arriba para que si no me van a hacer trampa. A ver, y a otro, ¿qué? Por él. ¿Qué más? Mismo Espíritu. Primera de 12, 9. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Quién ya se lo aprendió? Levante la mano. ¿Quién quiere concursar? Nadie. Yo puedo ir a su lugar si ustedes gustan. Ahí hay un valiente. Muy bien. ¿Quién más va a querer pasar? Levante la mano. ¿No hay algún niño grande que ya se lo sepa? Que estén allá atrás. Primera de Corintios 12, 9. Hola. Bueno, hola, Fast Freddy, ¿cómo estás? Ay, no quería salir, es que Ay, pues estaba es que poco nervioso. ¿Te daba miedo tanto Sí. el niño? Ay, no. Hay Él es muchos Fast niños Freddy. aquí ahora. Pues, ¿qué estabas haciendo que tardabas tanto? Si yo te platicara. Mira, déjame regreso. Ay, sí, platícame porque no sé qué pasa. Bueno, la verdad es que estaba cortándome un poco de pelo porque quiero ser más rápido. Quiero decir el versículo más rápido que todos. Cortándote el pelo, ¿estás seguro? Sí, realmente creo que soy demasiado bueno. Pero ve el pelo que tiene. No te creo que te hayas cortado el pelo. La verdad, mira. Espérame. Se me olvidó apagar la máquina. Ya, mira. ¿Qué Es pasó? que- Pero, a ver, yo no veo ningún cabello por ningún lado. A ver, enséñame algo de No, cabello, mira. aunque sea. Tócame, verás. Tócame A la ver, cabeza. a ver. Pues aquí nomás se cayó este cabellito. Eso es demasiado. ¿Lo alcanzan? Es A ver. demasiado. Me estoy quedando calvo. ¿Y a poco crees que con eso ya vas a ser más rápido con este Sí, que te claro cortas? que sí. Claro que sí, mira, pregúntame el versículo. A ver, dime el versículo, ¿cuál es? A otro fe por el mismo espíritu. Primera de Corintios 12:9. Se me hace que estás muy lento, Fast Freddy. Primero Muy es- lento. Bueno, a ver. ¿Quién lo puede decir más rápido que Fast Freddy? Se me hace que aquí tenemos un concursante. A ver, ¿quién más quiere participar? Levante la mano. Primera de Corintios 12:9. Y a otro fe por el mismo espíritu. ¿Quién más? ¿Ya queda de este lado? ¿Nadie? No, nada más tenemos un valiente. ¿Quieres venir? Pásale. Realmente no creo Ya que me van. pueda ganar. ¿No crees que te pueda ganar? No, claro que no. Pues vamos a ver, Fast Freddy. A ver, va.
1, 2, 3. Por otro fe, Y otro fe por el mismo espíritu. 1 Corintios 12:9. Híjole. Bueno. Sí, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Tú crees que lo ¿Cuántos puedes decir son? más rápido? Fast Freddy, acá tenemos otro concursante, Fast A Freddy. ver, a ver, a ¿Estás ver. listo? ¿Quieres practicar? Bueno, aquí está, 1, 2, 3. Y otro fe por el mismo ¡No! espíritu. Corintios 12:9. ¡No, espera! Híjole, No me di cuenta gracias, cuando un empezó. aplauso, lo dijo más ¡No me rápido. dio! Bueno. Te ganaron, lo siento. Ok. Ya sé que ellos son un poquito más rápido Te que ganaron, yo, pero... te ganaron, lo siento, te ganaron. Bueno, pero volveré. Seré más rápido para la próxima. Muy bien, un aplauso para todos los que se aprendieron el versículo. Adiós, Nos vemos, Miriam. Fast Freddy, que Adiós. te vaya muy bien. Ya me voy. Porque me regaña mi mamá si salgo mucho fuera. Bye. Bye, Fast Freddy. Hej tjener. Nyss tid för ett appa. Och eerst wil je een lessen leren. En det har te doen met popcorn. Vergelijk alle popcorn. De lessen die heeft niet werkelijk te doen met popcorn. Die heeft te doen met kleine dingen. En we weten alle dingen zijn klein. Die hebben vielleicht niet veel geld voor het appa. Die kan vielleicht nog niet zo zware dingen opheffen. Die kan vielleicht nog niet veel schaffen. Ik wil hier maar met klimaat wijzen. Check mal dat. Is it popcorn? That's corn. Okay? So veel van je hand vielleicht noch nicht grote dingen. Je hebt kleine dingen. En op je kan daarna geven. God geeft je kleine dingen. Vielleicht verdien je het woord van dat je tussen je man helpen opwaschen. Of je dad helpen op bashaken. Of afbrengen. Ik weet niet wat je schaffen doen. Maar zo'n dingen die je vielleicht aan verdien je een klein beetje. En je hebt je dad met geld. Of hij geeft je een zondag geld van opva. Of zo'n dingen. En wanneer je met dat terug bent. En met dat een opva geven en zo'n dingen staat. Dan kan God je een uit mij geven. Ik wil het iemand bewijzen. Vielleicht ga je een klein beetje geld krijgen van bashaken. Je hebt een grote hoofdje bashaken. Zo, dan doen we hier een klein beetje aan. We messen niks. Aber dan nächste Mal dan hij nach waarde dat je een man helpt opwaschen, dan krijg je nog een schofje. Dat je dit doet nog aan, en dat je dat hinein. En geef je dat naar God, als een opfer. En laat je dat erbij als een opfer, en God die heeft het gedaan. Wat deed je dan? Dan wacht je, ik wil een mes uit zijn vars wezen, dan hij dat naar God geeft, en dan wacht je. Ik wil in hem vars lezen, en Hiob 8 vers 10. Okay, sorry. Dat is niet Hiob 8 vers 10. Laat me hier schwinden, nu zijn we vers op weer. Hiob 8 vers 7. Dat zegt, though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Dat zegt, wanneer we klein omvang, op het laatst wordt dat veel groter. Nog deed het niet. Aber wat nog? Dat krijgt dus een andere geschichte. Dat wordt hier zo groot worden, ik word trubbel gaan op wat ik eten wil. Zo. Wanneer je klein omvang, aber wanneer je terug bent met God, en je dat naar aangeven, dan heb je een deel terug. Check, dat komt al eerst. Wie geven bloß een klein beetje aan, aber du komt groot beetje eruit. Dat is van God, die dat ons helpen was, en hij dat ons helpen gratis worden, dan we terug zijn te arm. Je verdient niet in Duits. Je verdient lang niet zoveel als je daar. En veel dingen geloven, want ze best een klein beetje geven, dat helpt niet. Maar check hier. We deden hier een klein beetje aan. En dat komt een deel eruit. Het komt veel meer eruit als we er aan duiden. Dat is wat het is, want je gaat je een klein beetje geven. Je geeft je een klein beetje en hij blijft bij je zijn. En soms van je een grader gaan om bij mij als de kleine. En wanneer je grader wordt, krijg je nog meer. En dat is wanneer je terug bent en wanneer God je mij teruggeven dat. So even wanneer je bloß kleine dingen hebt, doet God danken voor jou. En doet opvij brengen, doet je bastet voor God met de kleine dingen. Hier kan je zijn. Ik deed er 2 kleine lepel popcorn aan. Nu heb ik een ganze schiefval. Wanneer ik hier 2 kleine lepel aan, check, wacht maar. Wanneer ik hier 2 kleine lepel aan doe, als er komt ernst wat vallen worden,
Wie deed een klein beetje aan, maar God kon het een deel merken. Ik wil beden voor het opvang en jij alle je opvang hinabbrengt. En dan krijg je nog maar een klein beetje aan, dat jij aan alle het ver hinabbrengt. Ik wil voor de ouderen opvang ook beden. En die worden echt geven krijgt te zeggen wanneer ik doen, die worden je krijgt te schieten wanneer ik doen. Zo, we hebben alle uren te merken, we hebben beden voor het opvang. Dankzij God voor de dag. Dankzij voor ieder kind wat je is. En dat hij wel een opvang geven naar die. Dat hij wel die een beetje geld geven. Dat hij wel de armen houden. En dat hij wel een zegen zijn. Ik bid dat u dit geld besneemt. Dat van de kinderen, dat van de ouderen. Al het opvang wat hierin komt. En dat u dat bespreken. Verdienen eer. Dat u dat bespreken voor whatever die dat veelt. In Jezus zijn naam. Amen. Zo kinderen, nu komt allen op. Brengt de popcorn hinop. Hier hangt weg popcorn. Kijk, komt allen op. Brengt je geld hinop. There you go. Thank you. All right. Guess what's next? Drama. How about, wie wollen det drama-team einmal hinabkriegen? Actually, das ist ein Kostümchen because ich will wieder ein Drama haben. The drama-team wird hinabkommen und dann will ich explain, wo das Drama schaffen hat, because jene Eltern haben noch niemals das Drama gesehen, okay? Okay, so we have here Lizzie, Billy, and Negatron. Lizzie und Billy sind Freund. Lizzie ist ein bisschen niederchrist. Und aber sie lernen, sie wissen an Christus, sie gehen in der Bibel, nur das Sinnerschule und stuff. Und das ist Negatron. Wir haben Kinder gelernt, dass the forces of evil and the forces of good, they're fighting. Die diestere Macht und die gute Macht, die sind im Krieg. Und so Negatron ist ein von den Fienden seiner Helfer. Er kämpft einmal nur Lizzie oder nur Billy. Und er sagt die schlechte Dinge, er sagt die Lehnisse, was sie dann glauben. Er probiert die krank zu machen. Und so kann ihm nicht wirklich sein. Er hat bloß influencing Gedanken im Kopf nennen, so es in real life ist. Billy, wenn er an Gott glauben hat und wenn er die Bibel quoting dat, dann wird er Faith Man. Wenn wir die Bibel an uns Wort haben, wenn wir die Bibel reden, dann haben wir die Kraft, dann werden wir stärker aus den Finden, dann können wir gewinnen. Und so, wenn Billy nur Faith Man wird, dann kann er mit Negatron fährt und er kann dann gewinnen. Und so kann das nicht sein, because wir können das nicht sein, wenn wir, das ist usually unsere Gedanken, aber wir werden die Kinder dort lernen, und was das kann sein. Und so dort mit wird der Drama schaffen that. So guys, go ahead. Man, wat dit lees je zo lang? 5 minuten training toch eenmaal, 5 minuten wieder fangt toch eenmaal aan. Wat dit zo lang? Lizzie, wo wirst du? Bijna 5 minuten fangt toch eenmaal aan. Hey, sorry, aber meine Mom fühlt sich nicht so ein Fan und so einmal müsste ich dann mit extra arbeiten und deswegen war ich nicht ankommen. Ach so, okay? Ich wollte gleich nicht. Hey, glaubst du, wie wir können für arbeiten? Aber ja, we hebben voor beden. En dit moet we ons geloven erop laten. En nu we ons aanstemmen. En nu we zo voor beden. Wo können wir uns Glauben loslassen? Oh, dat is simpel. Wanneer we de Bibel lezen, dan krijgen we geloven. En wanneer we dat staan wat de Bibel redt van wat we zullen doen, dan doen we den Glauben loslaten. Aber was sagt die Bibel von das Gebet von Einigkeit? Jesus sagt selbst in der Bibel, der sagt, dass wenn wir in Einigkeit beten wollen, dat wird hij erfüllen. Wenn wir mehr als 2 Menschen, wenn wir 2 oder mehr Menschen zusammen und wir dann beten, Jesus verspricht uns, dass hij wird dort erfüllen. Aber was, wenn sich das so spät ans Glauben ist, bis ich nicht? Oh, das ist kein Trouble. Wenn wir auch wenig Glauben haben, wir müssen den Glauben bis loslassen. Und wenn dort fehlt, wird Gott uns die Gabe geben von Glauben. Wo
Würdest du mir explain wat de goal van geloven is? Oh ja, de goal van geloven is een bijzondere goal. Dat is een goal wat we niet via een bruggen doen. En die goal, wanneer we die gaan, dat waar we al af worden, dat is een bijzondere goal. Zo, nu gaan we nog voor die man beden. Billy, Yes, mom? is Lizzie door met die taub? Nou, die ging voets nog in het huis. Okay. Ihre Mom, die phone mir gerade, sie sehen, dass Lizzie wir noch nicht in Hüs gekommen. Ihre Mom, als besorgte Eva. Wat dat met lesion? Zo ging voets nog in het huis. Dat ging maar zo 1,5 Stunde, 3 dagen. En dat is nou maar niet thuis. En daar huis is maar 15 minuten af. Ik weet krak wo die vriend is. Ik krijg hier irgendwo met een slechte volling over dit. Mijn helper heeft haar weg naar huis metgenomen. Ik geloof Lizzie wordt geen trouble zijn. Die was er never meer zijn. Waarom krijg ik de volling dat ik er niet meer maar was zijn? Die was er never meer zijn. Nevers. Ik geloof ik weet wat ik zal doen. Ik wil beden. No, niet tot Anfang. Lieber Herr Jesus, ich bringe Lizzie hier vor dir. Herr Jesus, ich freue, dass du ihn musst beschützen. Du sagst in Psalm 91, dass du wirst deine Engel schicken, um uns zu beschützen, dass kein Schlechtes kann uns hindern. Herr Jesus, das bitte ich in deinem Namen. Amen. Irgendwo kommt mich hier an. Hahaha. Woo! Maar wat was diese schaftig? Oh, ich kann nicht gut so viel glauben, du kannst nicht mehr stoppen. Die kost niks ging dit doen. Die vriend is al weg. Alright. Die was er never meer zijn. Dit is weg. Oh, die kosten Tag immer negativ reden, da wird mich nicht stoppen. Dit is niet fair. Oh, wann hat das die fair spielen? Van nee. Oh, weißt du was? Gott hat seine Engel geschickt, die Lizzie beschützen und Lizzie wird bald frei sein. No, dit kon niet zijn. No. Weißt du was? Die Arbeiter hat der auch losgelassen. Lizzie ist nur am Weg in Haus. Lizzie ist auch frei. Die kostet nicht gewähren. Ik wil het gleich. Somehow har jeg nu fred. Jeg glaube, Lizzie wird da ganz okay sein. Komm näher. Lizzie, wo wirst du? Hey, als ik van Gemini-huis kom, du komt gerade een jong en die ruikt me en staat me heen in zijn van aan. Wat passiert? Oh, ik had zo angst, ik wist niet wat te doen. En dan val me bij wat die zegt van geloven. En ik dacht om Psalm 91 en ik vond op bloedes om te beden en dat beste ding passiert. Wat wir dat? Einmal hostig, ich wusste, dass bös nichts damit wird passieren. Ich wusste, dass mir wird nichts wollen. Und dort spielt sich so fan. Wow, nou dat is de goal van geloven. Als ik voor die beden, dat krijgt dat passiert te mij. Und weißt du was? Dort spielt sich das, wenn ein Schild rum wird, und da sag ich ein Schild. Und das nächste Ding, was passiert, das Jung, der hält sich in den Bahn stahl und sieht, ich soll die Busse kriegen. Und dann kijk ik, en ik krijg op een van deze goals, zodat deswegen, waar ik eerst naar die huis kwam en steeds dat ik naar huis ging. Wow, praise God. Hey, deine Mom is zo bezorgd om die we de schwimmvoen dat die bij ons past. Okay. Yay, everybody give him a hand. I have a lot of stuff. Okay, rules. What's the rules from Kids Church? Rule number 1, be quiet. Rule number 2, don't bug your neighbor. Rule number 3, have fun. Okay, so don't nicht you know much bothering because we have a interesting lesson for now. Okay? So, what was the lesson last week? Wer kom hier sein? Come on, guys, really? The gift of healing. Thank you. Okay, so remember we hadden gift boxes. Geschenke, die gut van heulen, die feie weg. En we han alle access to de alle, van ons tot fehlen, dat de Heilige Geest help ons met de alle, aber we han alle
een special gift, okay? En vandaag hebben we de gift van geloven, the gift of faith, okay? So let me get that one. Who knows what the gift of faith is? Wie weet wat dat is? Can somebody tell me? Do you not know? Can I tell you? Okay. The gift of faith is when, the gift of faith, the gift van geloven, is when we something wunderbare kriegen van de Heilige Geest. Wenn wir ein Wunder kriegen von der Heilige Geest. Dit is niet zoals een wunder doen, okay? Let me explain. Who knows who Samson is? Wer is Samson? Hij was the strong guy in the Bible, right? And Samson had een supernatural strength. Hij was zeer sterk. Dat had God aan gegeven, right? En zo dan weer een lion. En dan had hij den lion doodmerken, niet met een gun. En hij had niet een maas aan, hij had nothing. Bloos zijn hang. En dan had hij den lion met zijn hang doodmerken. En dat was een miracle, right? Because normally we can dat niet doen. Maar hij deed een miracle. En dat was wat God gaf hem de kracht. Maar hij wist dat hij de kracht. Samson deed een miracle. But who remembers Shadrach, Meshach, and Abednego? Yeah, the three guys, they said, the king, they said, du musst nu min auf Gott beten. And they said, no, wir müssen nu Gott beten, sorry. Dann sagt er, no, du musst nu min auf Gott beten. Dann sagt sie, no, wir müssen nu Gott beten, sorry. Und dann sagt er, no, wenn die nicht wollen, dann wollen ich in den Viernen schmieden, dann wollen ich sterben. That's just, die machen. Dann sagen sie, you know what? Wir wollen das nicht tun. Wir wollen nicht nur unser Mensch beten aus Gott. Und wir wollen doch, Gott kann uns halten in den Raden von den Furnace von Heuvel. Aber wir wollen in ihm man nicht das, wir wollen da noch nicht. Dann schmeiten die Menschen am Furnace nan, right? Am Feuer nan. And guess what happened? What happened? Yeah, the soldiers died, but what happened to the guys? They didn't die. They didn't burn. Nothing. Don't be a miracle. But Kimmel, they didn't do the miracle, okay? Do you understand? Samson did a miracle. Samson deed een wunder. Aber diese drei Männer, die deuten nicht ein Wunder. Sie kriegen bloß ein Wunder. And that is the gift of faith. So, now, let me see this. Look at these ones. What are these ones? Darts. Remember in the armor of God, and that we learn dat so tun gleich 4 darts zu schmieden, nu Gott seine Kinder, right? I didn't actually since this schmieden, but let's see if we can get a fiery dart. Ooh, this would kind of hurt. Man ik doe we nu die schmieden, dan worden die nu verbrennen, right? So tun die dat sinds diese nu ans schmieden, okay? Because we sind Gott seine Kinder, and hij gleich uns nicht, okay? He doesn't like us. He's our enemy. En wenn Trouble kommt, ist das gewöhnlich der Feind seine Schuld. Wie kann der Feind nicht sein? Aber wenn somebody krank ist, oder wenn schlechte Menschen something down to andere Menschen, was die wollen, oder wenn wir nicht genug Geld haben zum Eten haben, oder wenn wir nicht genug Geld haben für Kleider haben, das ist immer der Feind seine Schuld. It's always the devil's fault. The Feind is our real enemy, right? So, wenn der Feind mit seinen Darts attacking, dann ist es Trouble. Aber most people, they wollen nicht, weil die sagen, dass die Darts stopping. Weil wenn die Feind, die alle Christen, die Darts schmieden, aber some Menschen, die wollen nicht, how to stop it. But remember the armor of God. What did we use to stop the fiery darts? No. Shield, the shield, here. Come up here and hold it for me. Yeah, you, Jordan. This one. See, wenn du ein Dart kämpft, steht, boom. Kon du nicht durch. The shield, what be the shield? The shield of what? Shield of faith. De Gu van geloven, ons fehlt the shield of faith, Tim Satan seine Darts stopping. Okay, so, ik wil je een geschichte vertellen uit Daniel chapter 6. Okay? Daniel wie een man, wat God leven deed. He was a godly man. En so de Feind gleicht hem nicht. De Feind sagt, okay, ik wil meine fiery darts nu afschmieden en ik wil hem vernichten, because hij gleicht God, hij dat gute Arbeit für God, en dat gleich ik nicht. So, Daniel, they show up in government, right, and for the king of Persia, en hij had viele mensen wat met hem taub schaffen deuten, en die worden afgenstig van hem.
En det är fint det diese Menschen inspiring zum aufgänzlich worden von Daniel. Und so diese Männer, diese schlechte Männer, die gingen nur der King of Persia und dann sehen sie, okay, ich glaube, die verstaan in Gesatzmerken. Und dann dürfen die den König von Persia tricken, till in Gesatzmerken, was sie, du kannst bloß nur den König beten, verdort dich der. Because sie wissen, dass Daniel dort 3 Mal den Tag nur Gott beten, und sie wissen bis nicht, wo else sie kriegen können. Und so, wenn sie nicht deuten, dann müssen sie gepunished werden. So, dort wie ein Trap. Die finden that trap on, full, like Tommy's mousetrap. Can I see that? Do you have it there? This is a mousetrap. Ich will nicht mit das spielen, because that would me can void down. Okay, but die finden that trap on, Tim ons skriven, Tim ons dort schwimmen dort leben. Und so, some Dinge, die wollen zu uns passieren, was so schwer sind, dass wir nicht, wie wir durchkehren. Okay, when life happens, sometimes things will happen to us that we don't know how we're going to get out. But, and Daniel, der wird in einer von seinen Situations. Er hat bloß 2 choices. You know what seine choices wären? Er kann entweder zu Gott beten, so sei einmal dort, und sterben, oder er kann nicht nur Gott beten, aber dann wird er seine close relationship mit Gott verlieren. So er hat, hier ist es so, er kann sterben, oder er kann Gott verlieren. Und du wirst kein Mittelstreck. Er kann nicht sagen, okay, so, how about wenn ich bis alle unterdach wird beten? Like, it didn't work that way. Er hat bis 2 choices, du wirst kein Wachrüt. But, ich will hier sagen, who brought their Bibles? Anybody? Look up 1 Corinthians 10:13. 1 Korinther 10, Vers 13. Anybody have it? Yeah? Okay. Ich werde lesen. God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. And when you are tempted, he will show you a way out so you can endure. Das sagt dort, Gott wird uns niemals mal geben, ist what we can handle. So, Daniel seine Feinde kickten, zum seine 5 Wood, den König seine Law verbrechen mit dem Beten. Und er dort. Er dort nicht. Ja, er dort. Daniel, der dort nicht abhören mit Beten, und er dort nicht mal probieren zu verstärken. Er dort bloß das gewöhnlich. Daniel wird stark in seinen Glauben. Because er dort mit Gott vertrauen, und Gott dort mit anvertrauen. Du wirst in Communication. Glauben kämpft, von Gott sein Wort hören, von mit Gott reden, dort für Glauben kämpft. Und Daniel wird stark in seinen Glauben. So Gott gibt Daniel Glauben in the Lion's Den. Daniel, der weiß sehen ihn Glauben in Gott, wegen heute du wegen noch wieder zu Gott beten. Sie, wenn heute sagen, no, okay, well, I don't know, ich weiß nicht, ich würde sagen beten. But see, Daniel, der sagt, okay, ich würde wegen noch wieder nur Gott beten, because he's the most important thing in my life. Er ist das Wichtigste in meinem Leben. Und so, er wird sure merken, dass mir was nicht wollen, oder dass was alle von ihm wollen. How many of you have ever been thrown into a lion's den? Wer ist mal ever in a lion's den gewesen? Nobody. That's nicht an everyday test of faith. That's nicht something, what uns jeden Tag passieren, that, oh yeah, he's just testing my faith. I got thrown in the lion's den again. That's not normal. Das nicht einmal passieren, okay? It's not an everyday test. So, das wir schwur für Daniel. Ich bin hier in the lion's den nennen. Aber, als Daniel du wird angeschmissen, dann gibt Gott the gift of faith. Okay? Daniel, der hat eine special faith. Und er hat besonders an Gott glauben. Gerade das, was er wollte dort. Und so, als sie nur die Lions dann brauchen, wir probably nicht so worried. Und als er gespannt wird, dann hat Gott die Mules von den Lions tauschlüten, dort nicht deuten. Because es sind 2 verschiedene kinds of faith, okay? Wir haben eine Art faith, what wir jeden Tag brauchen, okay? We need faith every day. And this faith comes by hearing the word of God. Romans 10:17 says, faith comes by hearing the word of God. Okay, that's fun, wenn wir Gott sein Wort hören, wenn wir nur die Kirche kommen, stuff like that, wenn wir die Bibel lesen.
Aber Daniel had a special faith in 1 Corinthians 12 vers 9 sagt dort, dat dit is the gift of faith, de goef van geloven. De goef van geloven die schafft, wanneer we een zo'n schwaard heenkomen van den Feind, wenn der Feind uns so attacken, dass wir das nicht selbst kennen, und wir auch selbst in uns inner faith geschafft. Sie, wir haben alle Glauben, und wenn wir nicht ans Glauben brauchen, dann wollen wir probably auch nicht den Gut von Glauben kriegen. Because wir machen alle uns Glauben abbrauchen. Doesn't matter wie viel wir haben. Billy Day said, it doesn't matter wie viel Glauben du hast. Du musst bloß dort aktiv haben, du musst dort brauchen. Wenn du ein klein bisschen Glauben hast, dann dort alle Glauben, was du hast, dort brauchen. Und wenn die mehr fehlt, dann wird Gott dir den Gut von Glauben geben, okay? And so this is a special kind of Glauben, what God uns ja, or what the Heilige Geist uns ja, wenn wir in Trouble sind. When something very hard happens. And usually, dann wird ein Wunder bei sein. Gott wird ein Wunder tun, wenn wir am Glauben tun, okay? You understand? Yeah? Kind of? Do you have questions? No? Okay. Next, wollen wir die Adventures of Faith haben. Und wollen wir eine Story haben von einer Person, wo der Gut von Glauben brauchen wird, okay? Wer weet nog wer Arizona Adams weer? Remember? Vijfmaal is die van hem hier, dan wil hij am Trip voor, niet? Nu wil ik je niet van den Trip vertellen, ik wil je van een andere Trip vertellen. Hij moet ook verken een Trip. Arizona Adams wie een archaeologist. Wer weet wat een archaeologist is? Some van jullie weten dat nog. Een archaeologist die dat dingen nu groven en studeren wat al oud zijn. Van veel eier. So Arizona, wie een archaeologist, zijn dad wie ook een archaeologist geweest. So als Arizona een kleiner jong weer, 7 jaar, dan werden zijn mom en dad, dan trokken zij naar Mexico. Central Mexico, dan werden ze daar voor even 1 jaar, wenn zijn dad, die daar helpen met Aztec dorp, met dat vergroeven en dat opriemen. Die tijd wat zij daar weer, dan werden ze met een missionary help, een missionaar. En hij heet Hezekiah Freeman. Hij was al voor over 30 jaar een missionary in Mexico. En die tijd, als Arizona klein was, als hij 7 jaar was en zij bij een missionary waren, dan nam hij Jezus aan in zijn hart. En nu kreeg hij een brief van deze special friend, van broeder Hezekiah. So, hij leest zijn brief. Dear Arizona, mij valt zich dat nog maar nu gisteren, als du bij ons am Hof spelen deed, door bij de Mission Compound, die tijd wat ik en die ouderen deed in de Bibel studeren. Ik weet dat du bent nu een wichtige leraar aan de University in Milwaukee. En ik weet dat het allemaal zwaar voor die tijd te vinden, te mijn alle missionary helpen, maar ik moet plus die help vrouwen. Broeder Hezekiah, zijn mission, daar waar hij schaffen deed, die hadden nu al voor maanden keine medicine en ook meest niet te eten. Nu werden ze bad, dat ze wisten bloß niet meer wat ze wieder doen zullen. En so Arizona wil helpen. So dan vond hij zijn vriend. Denk je dat nog dat hij een vriend had? Warren Edwards. Hij vond hem, dan zegt hij wat er aangeht. Dan zegt hij te Warren, ik moet plus je wat met doen. En ik weet dat du kannst met de mensen in contact komen wat mij kan de dingen geven wat mij fehlen. So, du musst mich bloß helfen, Warren. So, hij deed. Een paar dagen wieder, dann kwam Warren door naar Arizona zijn huis en had alles met naar wat Arizona gevraagd had. Hij kwam met een oude army truck en daar had hij medicine, hij had kleider, eten, bibelen, alles had hij in een truck ben. Du bent een prins, Warren, zei Arizona, en dan nog een goede vriend. Warren wir nicht so relaxed over. Hij zei, ik wens du wist mij laten deze dingen aan een zucht door aanschaken. Oder zelfs wem zeggen, werde du woord aanvieren. Door op de Mexicanische weg, door wat zij gestohlen. Dan, dat we meestens van Arizona niet mal überdacht, wat Warren zei. Dan zei hij, weißt du nog wat mijn dad zegt, als we daar woonden? Ja, zei Warren. Die zegt nu den altaar van de Aztec Krieggott, Huitzilopochtli.
Nur dort sagt er, ganz krank, sagt Arizona. Bruder Hezekiah seht in sein Brief, dat hij gelooft, hij weet wo dat is. Hij gelooft, dat eine Art, der steigt eruit, krijgt door, wo mijn dad is allemaal groeven deed. Ah, sagt Warren, so du hast Meier zu des Treppers plus ein Freund halten. Well, sagt Arizona, das ist das Wichtigste. Aber wenn ich das kann fängen, dort wird sein, dass der Schmond am Kek. Dann würde ich den Traumfall fallen, was mein Dad ist immer all gehört hat. So, Arizona fuhr los. Vorher der hat all gefahren, nu hält noch einmal beim Gasstation stellt, um noch einmal den Tank voll merken. Mit das wird er bald durchkommen. Senor, sagt er, was beim Gasstation schafft. Du weißt nicht wieder, ob das wegfährt. Na, wieso nicht? Frug Arizona, als er den Mann betont. Viele Banditos, das ist der. Du sollst trägfahren. Ich kann nicht trägfahren, sagt Arizona. Ich muss diese Sachen dort kriegen. Ich muss Gott glauben, dass er mich wird beschützen. Sein Wort sagt, dass kein Schlechtes wird mir befallen und kein Gewehr, was gegen mich kommt, wird gewinnen. Du crazy, Senor, sagt das Mann. Wir haben so was Eures genannt, sagt Arizona, seit er im trockenen Kraub. Aber Dankeschön für die Warning. Ungefähr 20 Mil hat er gefahren und dann sagte er, dass wir in Farmtruck, wie ab ohne Sitzweich, hält er der Stelle auf dem Weg. Das ist fäschig, doch Arizona, fuhr im Bett sagte er. Als er dich der Beachheim, der waren der Feiermann, der hüpften dafür von hinter den Truck, der hatten ihre Guns in der Werfelden da und sie sehen, Arizona soll krack durch Stall holen. Er fuhr nicht stolz genug, dass er ihn vorbeifahren, dort wisst er, sondern dass er da wieder Stall holen. Kein Schlechtes soll mir befallen und kein Gewehr, was gegen mich kommt, soll gewinnen, sagt Arizona ganz abstellig. Krüprit, Gringo, sagt ein von den Männern. Wir wollen sehen, was du uns gebracht hast. Diese Dinge sind für Bruder Hezekiah Freeman seine Missionsarbeit, sagt Arizona. Nu nicht mehr, sagt der Steller, nu ist es meint. 3 von der Steller, die wir hängen am Trocken sahen und alles nur, was er mit hat, und einer, der hält den Gun an Arizona. Das feine Stoff, sagt ein von der Steller von der hängen am Trock. Das wird uns viel Geld bringen. Das ist für Gott seine Arbeit, sagt Arizona. Die anderen 3 Steller kraupen vom Truck rauf. So, du glaubst an Gott, sagt der erste Steller. Das ist reich, sagt Arizona. Das ist fein, sagt der Steller. Wenn wir wollen die halten, dass du am Fuß kannst trafen. Dann schauen sie Arizona und sieht vom Weg. Alle 4 Steller hoven ihre Guns ab und weisen den Arizona. Was noch eins was sagen, Gringo? Frühen sie. Auf einmal hastig, dann kam da ein übernatürlicher Fried über Arizona. Und er hat einen Glauben. Und was er nicht verstehen kann, dass wir ansehen hat. Ja, sagt er ganz gelassen. Kein Schlechtes soll mir befallen und kein Gewehr, was gegen mich kommt, wird gewinnen. Das ist alles, was er sieht. Alle 4 Männer deuten teglich scheuten. Und sie schauten so lange, bis ihre Guns keine Bullets mehr hatten. Und als dadurch abhielt mit Scheiten, dann stand Arizona da mit seinen Hängen an der Luft und er lobt Gott. Nicht ein Schuss hat ihn getroffen. Keiner hat ihn angeschiert. Glory to God, ruft Arizona. Die 4 Steller, die hatten so eine große Angst, die rannten in der Trocken an und fuhren hastig weg. Sie Leute in Arizona und sie trocken, alles kriegt durch, und wir nichts geworden. So, dann fuhr er wieder, kam er da bei den Missionary. Und in Ola Grave hat er Mann, kam er mit gehen. Ich wisse, ich komme mir ab die verloren Arizona, sagt Bruder Hezekiah, und gab ihm einen großen Hug. Das soll die lang regen, sagt Arizona. So Hezekiah und Arizona spazierten dort eben die Port vom Abend. So als du diese Menschen hier deinen das, was ich sage, als ich ein kleiner Junge war, sagt Arizona, dort hat mir viel geholfen in mein ganzes Leben. Und
har nog niemand kunt dankzij zijn te die duffer, but nu. Ik zie zo broef met die Arizona, zei Hezekiah. Dankzij voor kom mij helpen. Morgen wil ik die weten wat ik gevangen heb. 2 weken later, dan voor Arizona naar huis en waren die luid al naar aan. Wil we die trip? Broeder Hezekiah, dat het meer voor God van jou is wat jemals heeft, zei Arizona. Die zaken wat ik aanbracht, dat mijn zoveel te aan waren. En, weet ze potjes in altaar, vroeg waren, ganz ongeduldig al. Arizona, trok den plan terug wat hij daar had. Hast du ruim voor dit in die museum? zei Arizona ganz proef. Ik geloof ik ha, zei Warren. Dat is fijn dat u thuis bent, Arizona. Ik vrees me dat ze die niet bestolen had. Laat me die mal een geschichte vertalen, zei Arizona. That was a good story, right? Yeah, okay. Kids Church is meester. So I need to know. We have all our Bible mat. How about everybody else? All the adults, all the mensen. We have all our Bible mat. That everything you found talt when you Bible hand on you found dot talt any kind of Bible, zolang es dort in the Bible is, halt je ne hang nop. When you ein hand then krie Ola and candy. Okay, so where's the drama team? Drama team. Oh, there you guys are. Help quickly hand out candies. Meanwhile, Akvel had dot Tommy and yeah, you 3 guys, Giovanni and Joshua, come up here, please. Okay, Bible verses. You do one row, you do one row, you do the other row. See, like all the way. Yeah, no, just the kids. Just like all the way over there, okay? You start over there. Well, then you don't get one. You moet stine Bibel hier han. If you have your Bible in the car, it doesn't count. Je moet in de hier ban ha. Das vertelt dort nicht. Okay, these are memory verses. Hey, Giovanni, can I have one, please? Let me see one. These are memory verses. Remember, je moet dit uitwendig leren. Hier staat op English, hier staat op Spanisch en hier staat op Duits. Wanneer je dit kan, uitwendig, dan moet je dat uitwendig nu je ouderen zijn. Dan moeten ze hier zo'n signature hebben. Dan kan je dit terug aanbrengen. Wanneer hier een signature is van je ouderen, wanneer je den kunt uitwendig zijn. Wanneer je den terugbrengt, dan wil ik je een ticket geven. En wanneer je 2 tickets hebt, dan krijg je een prize, okay? So is there anybody would have memory verses to give me for tickets? Anybody? Did nobody learn their verses? Really, guys? Okay, next week, don't you verses learn because I ordered new prizes for you. You have new prizes and they're really cool. You found for sure universes learn, okay? And next, we have some songs from Will and Jesco, okay? Thank you. Thank you. Okay, guys, what was the gift we were talking about? Wat weer de goof? The gift of faith, de goof van geloven. All right, Kinga, vem hungat all? Yeah. Anthony, come here. Come here. Anthony, come here. Min sätts du har sin massa nya skäkt att förtala. Vad passerar det? Jag chockad. Du shackles. Vad sa jag? Vielleicht mer här din kap. Är det omgivnings okej? Ja. Ja?
Ok. ¿Vas con smote? Ja. Órale. Órale, gracias. Alright, ik en Jessica, we worden hier nog een paar Leute singen met de kindertop. Wanneer je wil, je kan hier stoen varen. Wanneer je alle kinderen aan het zijn, dan ben ik stoet op. En dan waar we wat Leute zingen. En dan lukt daar waar we middag eten. Volle dag aan. That's good. All right. Sound check. 1, 2. Mir fehlt hier noch ein Helper. Ich kann hier einen Shaker. Oh, wer will den Shaker brauchen? Wer will Jessica hier halten? Okay. Tommy. Okay, but this is ein catch. Je moet een vraag beantwoorden. Okay? Okay, du wird wel Amelia? Kom her, Amelia. Okay, have her hold it. All right. Wenn die das beantwoorden, dann kannst du für ein Leute Shaker brauchen. Ja? Ja? Wie alt wir Adam als heu gemerkt wir? Wie alt wird er? Du weißt nicht? Oh, okay. Jordan, come on up. Wer will den Shaker brauchen? Okay, how old was Adam als er gemerkt wir? 1, 2, no, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Jana, Alex. Wie alt wird Adam als er gemerkt wir? 0. 0! Ja, nu sturen we Jessica. Verstehst du den Hebtebraten? No? All right, vamos a sing. All right. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. All right. Alright, Jessica, det var till mest spelen. Alright, vamos a ver dollar sehen können. Die Kinder, die Frühes, oder die Amtjes. Okay? Genau, euch nicht mehr, okay? Was immer ich will sein, das soll jeder sein, okay? Okay? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Okay, Kenya. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nog eenmaal, okay? Or in the Kenya nog een chance here. Okay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Okay? Alright, nu må all the elderen en all day. Okay, kan je lyre til Kenya? Okay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Kan I lytte? Yeah? Okay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day, everybody. This is the day. Kan ni blås frys? Okay. This is the day. That's our style. Ole, omtjes. This is the day. This is the, Thomas, speed up. This is the day. All right, everybody. This is the day. This is the day. This is the day. This is Kids' Day. Woo! All right, Alex, thank you. All right. Sure. All right. Kan je me laten met je voetjes zitten? Okay, everybody. Okay. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Everyone to him belong. We are weak, but he is strong. Say na 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 na. Na 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 na. All right, als det mesje fram forgynt. Okay, vi var en heimål, okay? Bam, 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 okay? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Everyone to him belong. We are weak, but he is strong. Sing na 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 na. Na 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 na. All right. Hung ik jullie hammer? Yeah? Speed up. Tot vi kan øje eten. Ja? Anthony de kon fan dansen. Hij feit mal dort Jan ziet. Hij danser nog, but nu met zijn arm kon hij niks raak. Ja? Dat zo. All right. Voor nog een light zien dan wat Jacob nap komen en wat we beden. Okay. All right, but before we do that, feit moet horen in de vrouw. Okay, this little light of mine. What meint dat? Caden, come on up here. All right. Let's see if your dad taught you. All right. What does it mean when we sing this little light of mine? Okay, we'll start with your dad. Right there. Okay. What meint dat? Let me saying, this little light of mine, I'm going to let it shine. I don't know. Oh, Renee. All right, next. Jordan knows. Means that's what Jordan, he knows. All right. It means that the light of Jesus, we're just going to let that shine. Yes. The love that he has for us, and that what he did for us, right? Yep. We're going to do that to other people. Yep. Give Jordan a hand. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. The light that shines is the light of love. Lights the darkness from above. It shines on me and it shines on you, and it shows what the power of love can do. Gonna shine my light both far and near. Shine my light both bright and clear. Wherever there's a dark corner in this world, I'm gonna let my little light shine. Woo! This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. This little light of mine,
Yeah, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. All right. Monday, he gave me the gift of love. Tuesday, peace came from above. Wednesday, he told me to have more faith. Thursday, he gave me a little more grace. Friday, he told me to watch and pray. Saturday, he told me just what to say. Sunday, he gave me the power divine just to let my little light shine. Woo! This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Can't hear you. Woo! Just going well. Hey, dit is King uit Kjøkje Waspat så vidt. Veel dankzij Olaf voor zo fijn stel zaten en harken. Ik wil een paar dingen nog zeggen wat wel doen hier een dag en dan gaan we uit. Vandaag hebben we een volle dag met games. We hebben hier middag, voor allem wat er middag zijn, zo blijft hier. Middag is hier voor allem. En noordem dan waar we de games hebben van ganz kleine kinderen, ganz kleine baby's, ganz wat de youth even, volleybal en verschillende dingen door. We hebben water games. En zo wel best respectvol zijn wanneer we met de water games spelen. We hadden een area apart waar we met water fight en zo'n dingen. Zo wel dat we apart doen, dat we niet mensen uitkrijgen wat niet wel nodig wordt. Oké? Zo wel best beden en danken voor dat eten en voor beschützung durch deze dag. En dan gaan we uitgaan. Voor de hemel, we komen tot die dankzij voor deze schijne morgen, wat we hier kunt hebben met de kindertop. En we vreugd ons dat du was met ons zijn door deze dag, beschützt ons door deze dag, wanneer we spelen, wanneer we van hebben. En we vreugd dat du ons was een goede gemeenschap geeft, wanneer we tot middag hebben. We danken die bus voor dat eten. En we vreugd dat was zegenen te ons. Ja, ons bus een schijne dag helpen, zodat we kunnen goede voorbeeld zijn, goede exempel zijn te de kinderen. En dat zij door deze dag worden een fun tijd hebben. En alle top dat we weer kunnen dienen live en dienen genoeg best veel door deze dag in Jezus naam. Amen. Dankzij voor alle komen van deze dag. Voort niet weg. Blijft hier voor een ganze dag voor fun.